आणि तातूंतल्यान आमी कितें भांगराचे नळे घालतले म्हणून ना. आमची सद्याक स्कीम इतलीच आसा, आमचो फोकस इतल्याच खातीर आसा की मडगांव नितळ उरचें, इतल्याच खातीर. दुसरी गोश्ट इतल्याच नो that we will take it to the appropriate level. Secondly हांगा जो पळय फोटो जो पळय आसतलो आमकां जे पळय धाडटले ते कितें आमी आमचे पुरतीच लिमिटेड दवरतले अशें म्हणून ना. आमी ते आमची सोशल मिडिया जे आमची इंस्टाग्राम अकाउंट आसा आनी आमचो फेसबूक अकाउंट जो पळय आसा ताजेर अपलोड जातले. अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स वी हॅव गॉट पावर्स टू impose the fine. Recovery procedures, everything will follow. The law will take its own course. Let's not debate and challenge all these issues right at the launch stage. That is why it is not only the municipality. We are also involving police authorities. We are also involving RTO to zero on that person. This is from the municipality fund, and the appropriate resolution to that effect is already been obtained in the last council meeting. Council resolution has been taken last time.